moagedi mo Botswana me sa bohelo se ke se lemogileng ha ke ntse ke lebeletse go tswa ko morago le go itlhalla re leng teng ke gore ha ngwe go na le dikakanyo tse dinte le ditogamano di dirilwe mananeo a kwadilwe a tlhalositswe sente ebile a utlwala mme ga a diragale batho ga ba thusiwe ebile ga ba thusega ka gore go ntse hela ga go diragadiwe jaanong tlebebe wa go sa diragatsa o hedile dilo di tsile go dira kana gore dilo di dirwe re tshwantse re di beele nako go pateletsa yo re mo romileng gore a di dire gore mo nakong yone a ta re le kudisa ha gona le mathata a re bolele boammaaruri re itse re be re ka moga gore mme re go okeletsa ka kgwedi kana ngwaga gore dilo tse mme tsone a di dire ka gore di tshwanetse di dirwe mo ga se potso kgang ke gore leng jang jaanong puso e na le go dia wane madia la a bua setsha se le mo mahalape o seela ko serowe ha o apply tse setsha se le teng se o ka se neelwang o tshwanetse o se neelwa mo nako e khutshwane re tshwanetse re goroge mo seemong ha re ta re tsweletse mme e se mo dingwageng tse di kopele tse di kgakala tse di gaufi o tshwanetse re ha go toma ngwaga go expireile o bo tsena mo founung ya gago o bo update the information ya gago o bo tobetsa send e bo e gorogile ko Ministry of Labor and Home Affairs o mangwa gago a ba dirwa a ba romelwa go go wena mme ebile o mang ile o mang yo e reng ha o tsena mo motšhineng a ba bua strotse tse di tlhokagalang go sa tetsa o sikere dipampiri tsa gore le tsa gore tsotlhe di bodile gone gore re thohaletse batho matshelo go tshwanetse ga nna jang dilo tse o itlhala o ka re kwano ha di buiwa go buiwa ko le godimo ke dilo tse di motho ko mahatsheng a mang ko Dubai ha o ya teng ba go bata visa wa apply hela mo maranyaneng o neelwa visa ba e tsenya mo maranyana ha o palama sohane ba go botsa e ka e visa o e supa mo founung ke ba e leba ba re ke yone ha o tsena ko Dubai go na le mo go 20 smart gates ha o fole ko immigration o tsena mo go 10 smart gate o bo ema o bo leba camera e bo e go tsa e bo e supa gore leina la gago ke mang camera ha e sena go dira jalo e thomamisa gore a visa ya gago e siame e bo e bula di gate e bo re you may proceed ko Dubai go dirwa jang a batho ba Dubai modimo wa bone ke go sele ga se one o re o rapela a batho ba Dubai bone ba go godimo thata ga rona re ba re tshwanetseng go sotlega ke indilo tse rona di sa re tshwanela ke wena o tshwanna ke gore o foletsa tsilotlhe ke o ka se kwa ta wa lebagana le camera e bo etsa kana o tsa o mangwa ga go bo mo thepa e bo e go bolelela gore nya dilo tsa go di siame jaanong tsena ha heta ke go sa tshwanna go nna jalo o dielwang wena
ke o ka re dilo tse ga di itsiwe kana ga dio mo lehatseng re tshwanetse jaanong ha ile sengwe mahatshe a mangwe a Afrika a di bonele mo go rona lona le diakole ka gore ke tshwanelo ya lona ke dumela gore go tshwanetse go nne jang mme ha re ta re bua gape mo nakong e tla re tshwanetse re bore eme ga godimo ga tekodiso e utlwalang mme ebile ke rata e kare ha ke ta ke bua gape ke bo ke sa ta go le ra ke re ma 1.8 a re lebele lona le nta le nya a me a goroga rra 1.8 wa me wa goroga go gonna ka gore maikaelelo le keletso se le maitlamo a re a ikanetseng ke gore go tshwanetse go nne jalo ga re ka ke ra hetoga ebile ga re ka ke ra lebala le ha go ka nna le dikgwetho re ta le bolelela re le kudisane re bo re diragatsa ditshwanelo tsa lona mme ke a le leboga pagarona seemo sa borukhutlhi diritibatsi gotlhe ke dilo tse re tshwanetseng re emelane le tsone mme kemelano le tsone ga gongwe e raya gore e re ntse re hapa re tlhomamisa gore ga di tlale mme kana ga di setse di tsene mo bathong motho a di dirisa dilotse di mo tseela tlhaloganyo mo e leng gore ga gongwe ga a kgone go tshela di seyo go raya gore motho yo jaanong golomo ke bolwetse o tshwanetse go alahiwa o tlhoka mo go tweng rehabilitation ba motse ba mmego gongwe ba ntshe dilo tse mo mmeleng wa gago go thata mme re ha sena go ntshiwa jalo a salwe morago a tlhokomelwe go bona le gore re tlhomamisa gore a se ka boela go go tsone jaanong ga go sena re lemoga gore mme ba bangwe ba tsene re bo re ba tshwara re ba katela ka dikgolegelo ga re emisi mathata re tshwanetse re alahe re kgaleme re otlhae ga go tshwanetseng go otlhaiwa mme ga gongwe re sa eteletsa kotlhao ko pele thata re eteleditse paakanyo go baakanya diemo bana ba bereke dikweledi ba rute sentle ba tshele sentle ba nne le seriti kgantele dilo tse ba tsamaela kgakala le tsone re sa ba isa gope re ba rutile ke dumela gore ha re tshwaragane jang mo malwapeng mo dikgotleng mo setšhabeng re bo re tshwaragana le magosi ka gore ha go twe Ministry of Local Government and Traditional Affairs go tawa jone bogosi jaanong bo boanale bo tsewetsia bo dire tiro ya jone mme le ngwao le yone e tabo e wela gone ka gore ngwao puo ya lona mmino wa lona poko ya lona gote ke ngwao traditional affairs ke batla go ta ke botsa ba BTV ne ke santse ke ba togetse hela ke ba botsa gore ka nna ne ke rile ke batla gore ha ke ntse ke utlwa go tone go balwa dikgang ka sekalaka gongwe di badilwe ka seherero dipuo tsotlhe tse di buega mo Botswana batho ba teng ba di utlwe di buiwa mo di radio le mo television ya bona a ke re gore le bone ba bone gore nyale ha tsile tota ke la rona jaanong dilo tse di taba ka ngwa ra gone ko ke itumela gore ke bo ke na le lona gompieno ke tsile ha tota ke ne ke tsile go le dumedisa e seng sepe gape gore ke le bone le lona le mpone le itse gore ene ngwana wa lona o eme ka dinao o emetse gore yone thumo e le mo inetse lona beng ba gagwe a e diragatse mo go heletseng mme ke a le leboga ba ga rona
ke le leboga go menaga pula ra leboga tautona re ka tsamana ra batsadi re lebogile ka magoko a mante a wa ga tautona ke sa gore mo nako ya gompieno ke gona re ka reng that's my boy. engwe sa se tlhalositse ke gone gore o gateletse gore madi a lekana 300 pula a tshwanetse ngwana yo e le gore e re hela ga simolola go hathoga kana a tswa hela mo gone jalo kana a tswa mo matsalong o tshwanetse gore a banelwa madi a kana ka 300 pula a nelwa motsadi gore a kgone go tsapalo e se ka henyana hela re ta tsa mme rre monana mona le bogole jalo gore re ne represent rote sente ka tselentseng jalo tautona tlhalositse gore na to dumedisa hela kere eta next time ba ta phithegonyana re to go bua nakwana re go lesegile so ke a go supa jalo ke to rata re dirisaneng sente batsadi ha ke go supile ka khalo tsa go a dinepedi hela re ne le bangwe sebaka sa gore le bona ba kgona go botsa kere mere santse ba ipakanya hano le tswele tsa matsogo mme ke a go tsaya ka di-side ke tsa side e ka kwa ke tsa gare hela jalo a kere ke lebogile re na le ba babedi ke ba le gale le ka tsena motsamaisa tiro ka nna wa nthusa o taba tsamayang tsa lenopola tsholetsang hela o ta le bona o ipola leina la gago o bo ka tswela ka phoso tsa go tse pedi ntate er dipotsong tsa banni ha ko ke tanga ko ke ne ke bua le tele sang ke ta ke tswa go phikwe mme ile ha ke utlwa ke amogela maboko a gore re agile puso ntsi mo e ke tsa dingwe tse pedi ke re eta re mo phikego ya nthaela tautona e busa be ke le go ja go kopa go latela tshware le go nyana mme mo ke ntse ne ke di kopile ne le gore ke sa nthase ne ke ta se kopa ibile ke se bile ko pele ne ke re ke a go kopa batsamaisa tiro sa nthahela mo pusong e ntšha ne ke re ke tla kopa batsamaisa tiro gore mo nako e hitileng ne re sa kgone go bua re phuthologile ne re kwatelwa thata jaanong ne ke re sa nthase sekothong ke ne ke kopa go bua jaaka ke eletsa go bua mme ke neetse nako e limited go ga ka mpha 2.5 minutes that will be enough kana 1 minute hela ne lone kopo hela ka lebaka la gore ha re ra bua re neta kgang ke le ra hupela mme ke a leboga motsamaisa tiro ke leboga o ta mpha sebaka ke sone sa ntha se ne ke re ke teke se kope gongwe ke tsena mo dikganyeng mo ne le kopo ya e le baganyeng wena ke kopa sa ntha ela tautona re le batswana re ne re fila o ka re ga go lesega mo Botswana o ka re ga re direlwe o ka re ra shota re sa phuthologe mme mahoko a gago le tsamaiso a gago tsatsi le letsatsi e re thatswa pelo re utlwa o ka re go ntšhahetse mme a go supa le ka dilo tse dintsi including tsa ba direla kry-a batsamaisa tiro ke ne ke re sa ntlha sengwe se ne se se tswang kgakala se ntshwenya ke se se bilwang gote state capture kore mo e leng gore jaanong puso e tabo e palelwa ke go dira e palelwa ke go tsaya ditshwetso e le ka lebaka la gore e mo dipateng tsa bangwe mme ne re kopa gore ne re bona ka le dilo tse ga di a hithega ne re kopa gore mo pusong ya gago
a di hela wa utlwa re ke di bua ka bonako yang ga ke di nnete jaanong se sengwe ke ise sa bobedi sengwe se ne re ka se tswa re se kopa ke se ne o ka re se boatanyana thata se ne re sa se tlwaela mo Botswana mo Botswana dikano tsa rona ke dilo tse di tshwanang le bopitsi ya naga re kua re re pula flaga ya rona ga ena bohibidu ga ena madi go supa gore re batho ba banolo DIS ne e dira dilo tsene di re hakgamatsa ga o re o leba mo netaneng mo o ka re gore mo difiliming re mo go eng tota dilo tsene di sa re kgathe ne di dira gore re se ka ga ra gollasega kopo ke gore ra itse gore ga re ba kobe mo tirong kana ba reng kana ba na le bana ba ba tshwantseng gore ba ba tlhokomele mme dira sengwe ka yone gore pelo tsa rona di hole ke sone sengwe sa dilo tse re di batang ke lebogile se le ke re re se re ke go paro wetse ke a wetsa o ka re go tsweletse nya ke a lebo ga ke tso re ke tseye tautona ke fila ke kotelese mme ke lebogile mme ke gore ke sa bogelo ke gone gore ne ke lebogele gale ke kopa gore le nne bakhutshwane tsengwe tsa re bana matona ka bongwe kere ke tsa mme be ke tsa mona le bogole ke yo le gale be ke tsa ka ko dumelang bagaetsho ka leina ke bidio ya Taboka Amanda Thembicengeta, commonly known as Basadi ba Dignity. I'm delighted to be given such gesture. Hey, are mo he sebaka a bue batsadi. Tsalambe. All right. Enya ne ke leboga ka sekgowa ne ke tata. Le ska la mphella pele. A go le retsa ke re batsadi bo botota ga. Confidence I mean tota gore nka le heketsa le intshwarele tota nna I'm of positive ke motho ke rata ndo tse dinte ga ke na go bua ka space se busula ke tile go lebogela molaetsa o hilwe ebe ke re banana jaaka nna a re itshekatshekeng re itebe change starts with you can go ha go kwa nna bore puso e dira wena o dira ke na kwa gore gompieno go ntse go bua ka manano a harologane ke ba kwa re nna hatsi re ipatisise o re go ha ke utlwa gotwe a mme nka seke ke bule company e le gore e dira 1 2 3 ke ye ko magolwaneng ka dipampiri ke re ke ha la reng ka nna ke asete ke tsa gore ke a utlwala ke mme le gore ke promota seriti ke ntse ke utlwa le bua ka kgodiso ya bana ke gona ha le nkiteile mo pelong teng ke re ke letsa gore ke le monana o kana ka nna yana ke ithaope I'm not saying ke hua 5 thebe ke dira go tswa mo pelong ha go bua ka bana go bua ka basadi go bua ka banna go bua ka nna #Basadi ba Dignity ke a leboga ka lerato le lekalo ka tumelo le tsamaiso ya go itse gore go tlo re direla tsotlhe tse re di lopang modimo go baballe thank you ke leboga me ke tsema na le bogole be ke tsa ba ka kwano ka are mo retseng dumelang ka leina le maatla la Kgosi Jesu yo yeng ha ke motsholetsi tlhaloganyo go tswa ko dilaeneng ne ke dumedise tautona a rona mo mahalake e na le dintlha di ka nna gongwe 4 5 ne ke tla di kgangwe tautona ke tla re kganya teng re tshwere wa itse ke na ke bua ka yone go na le molao ko Alangenteng wa ba na le bogole o sala o isitse Alangenteng nne ga ona police e leng gore o tlabe le gore wa o tsamaisa mo le gore ditshwanno tsa motho o tshelang ka bogole di hela di gatwa kwa ntateng ya gore ga gona molao. Thank you. Tautona ne ke ngaeteletse ke le ga ba na le bogole ba lla ka allowance
ya ka na le bogole a la ga ntšha ka na le bogole ya thaola ga e tsewe ke go na le bogole mongwe le mongwe nne ga na le bogole ga rata go ga sekai kare nne ngwetho ga nkile a nna ministera o nkile a dira ga a tshwana 65 ga a simolole gote ngaboikelego a yo sekaseka o tlhagala straight ko tantakaneng kganye Tautona ya setsweng ya kohelo e ke ke gore Tautona ka ya o ngwešang sekilong mme sona le ngwakgatha mo magalake ba ba na le bogole so koka appointmente ya go etela se tlo go nna ga ba tshelo wena. Thank you. Re lebogile Mr. Mosoletsi. Me ke tse monana. Ke tsere monana ka kwano. Tswela ntate tse pedi hela kere. Okay. Bagolo Santane ke riane. Ke o le ikokobeletsa gore ke dirise the King's language. Ke a le kopa. Tautona, I don't know whether this is going to be silly or what. Me Tautona, I saw this post ya gore leta mahalape. I'm a 22-year-old from Timapula. I made a point that I come here Bani, so that I'll be able to be in this grace in your presence. Tota Tautona se ke batla go sibua ke gore I don't know, but I'm feeling this in my bones. I'm feeling this air of freshness, of brilliance, of humility, of renewed hope. Mo rona banana. Gore le monana yo tswang Timapula. Le ena o ka lora gore ka nna mongwe motho. Gore le ena o ka lora gore ka nna Tautona ya ka moso. Irile ha o bua maloba in the son speech, you tule mahokwago aitaya mo boteng ja pelo ame. It hit down into the recesses of my heart. I felt it in my heart. And I was like, oh my God, this is our new Botswana. This is a new hope for bana ba Timapula, banana ba Timapula. Sa boelo se ke soka go sekopang Tautona. Ke taha mo boelong tsa Timapula. Ke go kopa Tautona gore e re mo lenano la gago o re etele go Timapula o ya go re tsosolosa banana ba Timapula ka go re inetse ga re sa thola re bona re ka nna bangwe batho o re tsosolosa Tautona. Lastly Tautona, ne ke go ikopela if you can only give me a hug. Re lebogile monana. Re ka tsamaya na rona. Batsadina kwa rona re sila ka ra bua rotha kereng. Ke dile ke supa ka dikhategori tsone tseo ke tsere mogolo yanong be ke ta ka tsa ngwana sekwele e be nna yena wa bohelo. A ke supa kae ha? Bagaetso yo ye meng ha ke moruti Tebogo Samuel Papitshupo. Ke a leboga tsatsi leno gore ke be ke le ha Tautona ke a go dumedisa. Ke itumela gore ke be ke le ha ke go lebile sega tlhogo le matona a gago yo ke motoetseng thata ke godile le ene re robala kobo e le ngwe hela ke ra mogapi
ke itumela go bona tona ya me modimo kuo wa go segogatsa ka go segogaditse mme hela ka bokhutshwane tautona boemong ja baruti le diphuthego re kopa gore molao wa 150 members wa go registera a ko boele morago ke kopo ya rona tautona wa rona e se o ka re golwa le dikereke re ha ka modimo ka Kriste Jesu sa bobedi se le gore nka hita ka sone ke gore di-certificate tse di batiwang tsa di-theology gore o nne le ministry o bona le theology ao batho ga ke ga nna ke ile Bible school ke tsene tlase ke ile Bible school ke apere dipurapura mme tautona wa me le matona a gago tota selo se ga se sone se se re isang gope go na le banna bagolo ba e leng gore o bona gore monna yo o ke monna mogolo o ka etelela yaanong theology wa e tsaya kae jaanong ne ke re tautona wa me kgomo a go le go sekaseke bogolo go registera phuthego e nne 60 e seng go ya go heta go jaanong re hano tautona wa me gore ka bokhutshwane ke ya bohelo ke gore goga setšhaba sa gago jaaka mmoše re bana ba gago o ngwana wa rona re goge tautona e re ga o ise o tsene mo setilong se ke ne ke bua thata le Yandane Boko ne ke na le ke re a ntirele appointment le wena ke ne ke batla go bona before o tsena mo setilong mme ke leboga modimo ka gore ke hong o tsene mme re ga dira arrangement bo setse yanong wa tumetse o bo tsena ke leboga modimo ba go segogatse re a go rapedisa bosigo le bosigo. Thank you. God bless you. Thank you, Moruti. Make it say ngwana sekwele. Batsadi na kwa rona ha re masenta ka ra bua rothi. Tautona ta bua tata re tarana le na kwa go re bua gape ke re ke a kopa. Make ne le ngwana potso se pedi nna ka ke re. Dumelang batuteri motereta go ke ikobile ke le moithuti go tswa ko sekolong sa Madiba Senior Secondary School ne ke batla go le lebisa dikgwetho le mathata a leng gore ra ralela firstly ele a infrastructure tikologo e leng gore re tlhola mo go yone re ithutela mo go yone it's not conducive enough ha re kgone go ithuta ka tshosologo because firstly the sanitation does not allow us to be learning at that moment it's not conducive for us to be sitting the infrastructure is very badly devastated because there is limitation of things like tables and chairs it limits us when we're supposed to be learning because for an example, during classes, some students do not have tables in which they could write on. They do not have chairs which they could sit on. There is shortage of food ko Madiba Senior Secondary School. Because there's shortage of food and my day, most of the time, lunch because we're not provided with food so that they can provide for the day for the border scholars. Thank you. Neke make it say ba holo ka kwa ba ba bedi ndatele mme ga ke go nela ke leboga tautona santai ke batla go leboga tautone yo mosha yo gorogileng leina la me le bidiwa go te amogelang dijisiwa di sang tautona ke eme gano ka kganye le ke utlwa le bua ka yone ya ditsha tota ne le gore tota ga ke to bua mme ne ke emeletse le gore ke na le tšhesego ke na le seemo se go se bothoko mo go nna yaanong ga ke utlwa le bua ka yone kgang ya ditsha ke yone e heletse e be e kgobola legogo e dira gore yaanong ke helele ke buile tautona nna le seemo sa ditsha mo magalape e rile ka 2015 kana ka apolaya ke batla setsha ga re tshwanetse gore re bewe e be go simola go tere bewa ke phalape mme re apolaetse mo magalape ke ne ke apolaetse ko Radisele malaba ga ke tsana gape ko land board ke na ka botsa ka setsa sa teng ke re anong di tshaditsa magape ga ka ba re ka re mensetse le toba gone ko phalape
jaanong taotona monga rona ga rena le ga e le yone madi a tshwanang re ra ko phalape maina ntse a seo jaanong mongame nne ke kopa gore seemo seo se banka nngwe re se ka sekele ke na le tšhesago le ene kuto botlhoko ene ke na le yone taotona ke na le seemo sa gore gona ko lapeng ko jareteng ya botsadi go thata go bokete ke extended family ka ne dingalo go thata mongame tota re a kopa ka ikopela gore go botlhoko tota ke ne ke kwata se e leng setsha mongame ke na le bana ke tshwetse bana hela ba le 7 yana go nna go na le go thara ga go a nna senta mongame ke lebogile mme bua ka pelo ye botlhoko e go thammadi mongame ke be ke nna le seemo tautona wa me ke sone se ke reng go kgobotse pelo ya me khane ke itwa go bua ka teng ke na le seemo sa ga ene rra go bana ke tshwetse le ena bana le ene re o yanong o na le khothakhotana le nna o na le go kontse ntsi ke na le ngwaga le ene ke ngwaga bo 18 ke ntse ke tshela le ene o taba a mpharasa ke re ke nna ka ke re ke a hirisa wa mpharasa yane ke mo lapeng la ga mme go bokete go thata le gone ko o thubile difenster o thubile mabati tautona le bona mo lapeng ba re ba nko ba mo lapeng ga ke itse gore ke dira jang tautona seemo se ke seemo se gore se botlhoko ira mo maphakeleng a gompie ko tautona o ne a goroga masigo a sa ga a tsana o tsene hala a ba betsa lebati ke ne ke robetse be ke phadimoga ga ke phadimoga ke nna ka marago e be le gore o lwantshana difenster o thubile difenster a ba le ka go tsana ka yona be ke phadimoga ka kuto botlhoko tautona wa me ga ke na boroko ga ke tshele sentle le bongwanake tsetswe ke a kopa e tshware mme ke ne le mme be ke ne la rre e tebe le bona ba bogelo ke go leboga motsamaisa tiro a re tsaneng man ke leboge tautona hela ka gore la ntlha re ta itumela kganyeo ya gago go se tshipe gore o bone wa bona raeso tautona mme a kgabolela kwano raeso nna ke tlile go itumela ile 2014 to 2019 wa bo le mongwe wa batho ba re tsamaya mmogo re a mo diphuthegong tsa mahatshehatse mme ke sa itse gore ke tsamaya le tautona le mothusa tautona jaanong ke batla go leboga batswana gore bo ba go neetse boikarabelo jo le mo go jone gompieno ka ha re go itseng ka teng ba re tsamaileng nao ka teng o motho wa morero ga ke bue ka kgang tsa sepolotiki ke bua ka kgang tsa botsadi re le batsadi ba gago mo motseng wa Mahalape re itumeletse gore o bo o tlile ko go rona mme o tla go tisa mahoko a tshologetso mahoko a e leng gore ne re ntse re go utlwa wa bua mme yaanong batswana ba go a neela gore o tle go bua le rona o le motsadi wa rona o le my boy mo Mahalape go tswa Thosa number 1 kare that's my boy ra ditshologetso tsa gago re dumela gore di tla diragala mo pusong e ntšha mo Botswana mo mošwa ke a leboga batsadi thank you mme ke dumedise tautona Gideon Boko ngwana molekana ame we struggle to get here re ne ra nna le dikgwetho tse di gakgamatsang le ba bangwe di-veteran tse di gale re bararo ba sentse re tshela kana ba re mo botshelong but re ne re lwela letsatsi le 50 years from 1974 fighting for this day re tshwengwa ke mapodisi staying in jail re tshwarwa because ne re bua ka the human rights one sense ke batlang go sa kgolela ngwana molekane tiragalo e diragaletseng ko CKG no e ke yone ko CKG I congratulate you. I want to tell you one thing.
this is a republic. Under the republic, you as a Republican and as a Republican, we've got only one republic. Me, we had this mokwa marginalization. Bangwe, batsewa, kai cholelo, lele tsola bone. It's not the policy of, it's not the constitutional right. Thank you for that. Two, I'm very happy. I appreciate Ministry of Health, Health for all. Bagaitso, Reboko, batho ba sule. Botsa rona, ba ba kwa dikgaolong. Ba sule ka go thoka koloi, ba sule ka go thoka the ambulance, kira dipilisi, ba sule ka many areas. Ba bolawa ke carelessness ya government yo na le teng. Ha o ka ke wa mpolela gore, I want to tell you a short story. Senne sa dirahala. I was a council by then. 1910. Ngwana yo ne ragwe a bereka mo Botswana Meat Commission. A tshwarwe ke dipilo. Governmente o nagana go mo thusa. Manual Workers Union ine a gana go mo thusa. Gato o mothoe o se mo akele. Mo Mahalabe district, Thale Rauteng, Resena Hanalite, we contributed 17,000 gore re tsenye letsogo mo ngwaneng yo. Me unfortunately, ne ra utogatu ne gapala aba tlhokagala. Thank you so much for health in a priority for this country. Yeah, congratulate. Yeah, no, labo hello, Tautona. Keratile the appointment at the Ministry of Lands and Agriculture, Home Affairs, and Local Government, and Traditional Affairs. Why is there more policy in local government and human rights? Yeah, no rare. With the collaboration of this ministry, but by Holema, Minister of Local Government, Abonagore marginalization, there is a lot of marginalization and equality in this country. Some people, Baba Chara Marahu Abasara, Bantito Malahati Labone, Hatan Wadi Plus, Sabahumi. This is true, and you must know. Ronaldo, Steve, Lebaba, Netan, we've been fighting with Netanel. This independence is not independence. It is a cosmetics independence. It's not a real independence for this country. It was cosmetics for the rich, and the promise banne bahumanegile forever. Ka gore ke bone ba ileng gore ba tshwentse go a gonna ba bereki ba ba humi. This should come to the end. Ya ka go emisa. Thank you for that, President. Minister of Local Government ngutile gore go ba ka ngwe marginalization. We are rona ba ileng gore rata human rights. We are not happy. Batho ba tsetswe lehatsi go tsenye ba humi ba re sa itse gore ba ba tswa kae. Solo se re tshwentse thata. Thank you, Tautona. Thank you, Minister. Re lebogile ntate. Batsadi ke tsa go neela we hello ka gore nako ya rona ya sirisile go se go le mosegare. Mme ke neele matona ba te ba tsigole dipotso tsa lona le kagelo tsa lona. Ke le botsa batsadi re taema gona ga ka mo session ya rona dipotso di ka kgelo ke ta nela Tautona gore a ta tsibogele dipotso tse di boditsweng hano di ka kgelo
mme re mo emeletseng ka toto ya ka to go araba dipotso tsa rona. le ka nna se bagolo beso bontsi ne le dikakgelo mme tse dingwe ke tla tsiboga ka bokhutshwane kgang ya state capture gore go bo go na le bangwe ba e leng bone jaanong puso e mo dipateng tsa bone go bakwa ga gongwe ke gore puso e bo e direla dilo mo sephiring batho ba sa itse kana e be le puso ya batho ba ba senang letswalo ba ba seng ditlhong ba ba kgonang go dira dilo tse di hatlha mme ba bona go sa ba tshwenye puso ha e direlwa mo matlhong a lona mo pontsheng ha le bona dilo o ka re di sokametse go gongwe la tsiboga gone ho la botsa le bo le tlhomamisa gore gone mo go a ema go na le dilo dingwe tse di ka go kaelang gore go na le mathata ha o bona mongwe kana go twe o mo mokgatlhong le nna mme bo bona ditsa puso di ganelela ko dikgwebong tsa gagwe gone mo go tshwanetse go le tshwenye ebile le boleme ka dinao gore go eme mme ke dumela gore ka re tla tsamaisang ka teng re tla direla dilo mo matlhong a lona gore le lona le nne mapodisi a puso ye ka gore go nna mapodisi a yone ke go e hemela gore se ke a wela mo di thaelong tse dintseng jalo ya bobedi ke a DIS ke dumela gore go simolola gompieno go ya ko pele dingongorego kana dilelo tse ne le nanatso di tla ema DIS e tla nna mokgatlho o le dibelang o le babalelang o le tsang ka tlotlo dilo tsotlhe tse ke ntseng ke di bua gore di tshwanetse di le diragale ke ra di dirwa ke lephata lengwe le lengwe la puso le mapodisi ga bana go le kgogontsha ba tata ko go lona ga go twe motho o dirile molato a belaelwa ga go ise go thomamisege gore ka boammaaruri o dirile molato o mme kana wa tsewa a sekisiwe ke gone go bo go ka bonwa gore a mme ke boammaaruri kana ga se boammaaruri mme re na le gore hela re dumela re belaela re bo re se re motsaya jaaka o ka reng re thomamisitse gore o molato ga gongwe go dirwa ke gore ngwara bo re tennwe kana re utlwiswe botlhoko thata ke se se diragetseng mme kana tsamaiso ya rona ke gore re dire ditlhotlhomiso le bone mapodisi ha ba di dira ba se ka bata ba setse ba tsere ditshwetso tsa gore motho o molato ba motse ka ba tshwanetseng ka teng ka molao ba letlang ka teng mme le DIS tiro ya yone ya go e dira ka kutlwisiso yone ya go tlotla ditshwanelo tsa lona banana la tamega jaanong gore le eme ka dinao a ke re le bona go na le bo lesego tšhombo ke banana jaaka lona bo Jacob ke lebeng ha le bona o ka re ba ba golwane ba ga ba le tlhaloganye sentle le na le ba ba lekanang le lona ba ba ka le utlwang botoka ke bone a kwadile gate puo ya te e ratwa ke lona re fatshe leno dog a bua le lona so ba ta bua tsone dipuo tseo le lona le bo le utlwana mathata a lona le bo la rarabolola go tshwanetse go nne jalo ka jalo
emang ka dinao kgang tsa bana re tlhoahetse ka tsone mme ebile tsone tse ke di lomaganye le dilelo tsa moithuti wa ko Madiba Secondary School. Diemo tseo ra itse ra tlhaloganya mme ebile ra itumela ha o di bua ebile o di bua ha pele ga batho gore ba itse gore go na le mathata. Le ene minister wa higher education a itse gore ko Madiba Secondary School le mo dikweleng tsotlhe tota go na le bothata jonejo. Go thusa botlhoko gore bana ba saje kana ba saje sentle ba sena ditilo ba sena ditafole ba sena dibuka tikologo e ba ithutela mmogo yone se e ba thusang e ba rotloetsa. Go botlhokwa gore dilo tse re di ele tlhoko re di tsibogele re di emise ka bonako mme ke dumela gore mo nako e khutshwane go tla ba bangwe ba ta gone ko go lona ko bo Madiba ko dikweleng tse tsotlhe ba tsile go tsibogela mathata bana le bogole kgang ya lona e utlwetse e tla latedisiwa go tla tlhomamisega wa bua gore allowance le gore ha e tlang teng go raya gore go lebega go na le mathata go dikgoreletsi re tla ntsha dikgoreletsi tsotlhe re baakanya gore bana le bogole ba tlamelwe mme ka ebile ba na le mekgatlho go botlhokwa gore mekgatlho ya bone e kgone go kopana le ministera a kgone gore a tseye dilelo tsa bone a di tseye ka tlhamalalo. Dikgakololo tse le di buileng di utlwetse mme ne ke re ke heletse ka go leboga Matshireletso ke mmitsa Matshireletso ke le politiki le le tswang kgakala la mme yo emeng a emetse mahala pe o simolotse ko bokhanselareng a go hela ile mo parlamente a nna assistant minister mme jaanong go na le kgang e nngwe ke ka Matshireletso tsela e ya mookane la e bona e tsamayang yana ya tswapo go kile ya tsengwa mo ditogamano National Development Plan ya re tsentswe ko pele ba bo ba e ntsha go twe madi ga ayo go lebega ile gore Matshireletso ona a lole thata ko parlamenteng a lwela gore tsela e dirwe mme a itumela le bangwe ba itumela ba utlwa go teng mo ditogamano irile ha e ntshiwa tautona ne le Rekgama Matshireletso ona ya ko go Rekgama e dule go tega e sa tlhole e tla dira ona a bua le ene ka bogale jo Rekgama ne e le la ntha bo bona ka gore na itse le motho yo tlotlwang ebile Matshireletso a motsaka tlotlo e tona tsatsi le ona mo shakhalela a bua mahoko a bogale e ile ha hetsa a batho ka selelo mme Matshireletso a lela jalo e be le gore ke gone a ka dule a tswa tsama a togela Rekgama ho Rekgama a sala ha mme mo nako e khutshwane a ba re go bitswa Matshireletso ha tsena ba morarinya tsela ya gago e tla boela mo ditogamano mme tsela ele ya boa ya dirwa ka selelo sa ga Matshireletso
ha ngwe dilo tse re na le go sa di itse ha ngwe re bo re di tlhokomolosa ka gore re ba di-party tse di harologaneng mme boammaaruri ga bona party e bo bua hela ebile bo ka go buelela jone nkile ka ke mora ke re Matshireletso ke tlo go nna Tautona mme ha ke tsena mo Botautoneng ke tlo go direla sehikantsho ko Mahalape gore o le politiki la mme o emelane le dikgwetlo mme wa lwa go itlhella wa go hetsa mme re tshwanetse re go leboge re go lebogele bopelo kgale le boinelo le ka ha o berekileng ka teng ka dingwaga re tabo re mo lemoga jalo re sa mo lemogele gore party rile re mo lemoga gore ke motho wa Mahalape yo emetseng Mahalape mme a dira ka ha a dirileng ka teng mme ke a mo leboga nna mme ke mo gakolle gape mo mesepeleng e ke e tsamaileng le ebile ke gakolle le ba direla puso ba ne ba mo kwalla di-speech o itala ba mo kwalletse di-page di le bo 50 ha re tsena ko mahatsheng go tabo go twa bue metsotso e le meraro ka speech se le gore ha ka se bua ja ka sentse ke gore ke awara le sephato jaanong tiro e ne ke e bereka nna ka gore ke ne ke na le rega o late nna ya metiro e ne e le go baakanya go kwalla mme Matshireletso di-speech tse di thwaahetseng ke mo kwaletse di-speech le ha tsela la Botswana ne ke re le mogedi e motse jana mme ebile gone mo gore rute gore le jaaka dithopo tse ne di heta ne go harologanwe ka di-party mme ha re leng teng ga gona sepe se se re harologanyang jaanong re Batswana rotlhe ga gona yo ta kgetholwang ka gore o kile a ba le mo partyng ya gore ha o sa lla ko morago kana o sa kgone e tla be le ka wena o sa supi bonata le bokgoni le maitseo mo tirong ya gago ha ke wela ka go leboga re Mogalakwe le ba bangwe ba ba emeng ka dingwaga ba anamisa molaetsa one wa ditshwanelo tsa batho mme ba lole bangwe re ne re sa sologele ngwe ba ne ba sa sologele letsatsi la gore puso e hetoge jaaka ba ne ba eletsa le ta goroga mme le gorogile le ba itlhetse ba le botshelong ba bangwe ba ile mme le bone re ba gakologelwa jalo mme ka kgethollo ka letso kana kgang ya monna yo wa Mosarwa yo o bidiwang Pitseng ga o berekwe e ne le kgang ye motho ya gore ke motho CKGR ko metsi a manong o tsholetswe ko o goletse ko batsadi ba gagwe ba ntse ko ebile bangwe ba bone ba hitlilwe ko o tswa mo CKGR a latile bongaka a ba lwala ka sebaka go bo go raya gore o nna ko a ba atamelelwa ko Newcastle a kwadisiwa go twe ke mothoki ko Newcastle e le motho wa CKGR ha sena go tlhokagala bana ba gagwe le masika ba re ra go mmolokela ko ga bone puso ya gana gothelele ya ko makgotleng puso ile go gana gore motho a hitlhelwe
ko ga bone bona bo se thogo ja rona re le puso re le setšhaba go bo go nna hela jalo le makgotla a ditsheko a le gompieno e reng ha ke thanya bosigo ke bo ke ipotsa gore ke judge wa mohuta mang yo senang bopelotlhomogi le sethogela se gakolodisa gore motho yo monna yo wa mosarwa o tswa ko CKG o ka tswa a kile a nna gope le rona le nna nka tlhokagala ko la itse gore ke tswa mo Mahalape ha ke re ke ba masika ba re batle go mphithela mo Mahalape go bo go ganwa go twe ke ne ke nna ko Gaborone a go siame a molao ha ile gore o teng o rialo a one molao wa teng o siame ka gore ha ngwe re na le go ikimedisa ka melao ye sa siamang ye re tshwanetse re e baakanye re bo re ngakalla ka melao ye re re ka gore molao wa re molao o tshwanetse o diragatse se se siameng mme se se siameng ga se tlhoke gore o bo o itse molao se se siameng wa se itse hela se gakolodisa motho sa mmolelela gore go lomo ga go a siama ke sone se irileng ha puso e simologa ya bo ere di judgment tsotlhe tsele re tswa mo go tsone ra di ithothlora ra re ga re sa thore amana le tsone ra bo re ka di 10 tsa ga December ke letsatsi le go tweng ke la mahatshehatse la ditshwanelo tsa setho ka lone letsatsi le ra go ya ko CKGR ke tabo ke le ko le nna re ile go hitha pitseng ga o berekwe monna wa mosara mme re sa mo hithe hela kana o ntse mo mochari dikgwedi dingwaga ditshenyegelo tsa teng di go godimo thata mme kana ha re ne re sala re rile ba ga bone ba mohithe ra ba letella jaaka go tshwanetse ebile le selo se se siameng ha ne di gakolodi tsa puso di ne di kile tsa supa jalo go ka bo go sena ditshenyegelo tse jaanong ha re mohitha ko CKGR potso e nngwe e nna gore ra re ditshenyegelo tse tsone ke tsa gamang potso e ga ke tsietse re nna ga ke itse gore a lona ya le tsietse nna ga intsietse go theleng ebile ga ise ko intsietse ebile ga ikita intsietse puso ya go duela ditshenyegelo tsele ka gore ke yone maileng mo seemong se ha re go seditse motho e le monna wa mosarwa kana o hehela mo setšhabeng re le puso re tshwanetse ha re lemoga phoso ya rona re e baakanye ha go na le ditshenyegelo re duele motho yo o ntseng jalo re se ka ra o ngakalla re seka gone mo batho betso ha re dira jalo re nna puso jaanong ye se thogo e gatakang ditshwanelo tsa batho ye se nang mautlwelo botlhoko go tswa re bo re kwala re batla gore ka ngwaga wa 2016 bona gore le re batla gore re bo re le tšhaba ye mautlwelo botlhoko re bo re tswela re nya yaanong ka 2036 nya re tsile go nna mautlwelo botlhoko e seng ka 2036 gompieno yana re tshwanetse re nne mautlwelo botlhoko go botlhokwa gore go nne jalo ba ga rona mme ebile kana ka tshwanelo nna ka ha ke itseng ka teng ka ha ke eletsang ka teng ha nako e leta ha ngwe ya be le pitagano ya nako hela e se sepega ha ke na le nako ke tla le reetsa nna le bua tota le ntsha dilelo tsa lona le dingongorego setsha gore ga wa bona setsha o sa apply tse o isiwa phalape o isiwa serwe o isiwa kae le kae ke dikgang tse re tshwanetse re di tsibogele ebile re di tsibogele ka bonako motho ha apply tse setsha jaanong ha re simola re mo tlatsa le naga re mo sota re mo humanegisa re mo tsa motho ho jalo ke selo se sa letelesegeng gone mo ga go amogelesege setho hela re beele molao ko thoko setho sa reng a sa re go siame gore re dire motho yo mongwe jana ha ile gore ga go a siama a re emiseng gone mme e nngwe ke kgokgontsho yele yona ya amileng
go botlhokwa kana kgokgontsho ya bomme segolobogolo e na le go rotloediwa ke lehuma le go sa ina sepe ga bone ba bo ba patelesa gore ba nne mo